On this day, 31 years ago, President Nelson Mandela walked out of the gates of Victor Verster prison, a free person, a living embodiment of the resilience and courage of the people of South Africa. His release signaled great hope of better things to come. It actually signaled that the freedom of the people of South Africa was nigh. President Cyril Ramaphosa ku fana na khale ka President Nelson Mandela u ta jika mbulavulo wa yena na rixaka kusuka eCape Town City Hall. Hambi stetano a ku fani ni loko khale ka President Nelson Mandela a tshunxiwa ejele. Sweswi swa boha palamende Afrika Dzonga yi hisiwile ku hehliwa Christmas mafe. Ramaphosa eka mbulavulo wa yena na rixaka lembe leri nga hundza u kombile ku pfuxeletiwa hi vuntshwa ka Afrika Dzonga endzhaku ku wa ka ikhonomi na nhlaselo wa ntungu wa COVID-19. The year ahead must be a time for change, for progress, and also for rebirth. It must be a year in which we rise as a people and we do things that are going to make us rise. This is no ordinary year, and this is no ordinary State of the Nation address. Navela ka Ramaphosa a ku famba nga ku ya hi laha a navisa xiswona. Tiko ri vuye ri taleriwa hi madzolonga endzhaku ku khomiwa ka khale ka President Jacob Zuma. Tilori egondzweni ra N3 ti hisiwile, ku phangiwa emavhengeleni, ku hisiwa nhundzu, naswona ikhonomi ki dzama hi matsolo. Ku pfuxeleta mafedzula, palamende yi hisiwa. Khota vumbiwa bya tiko yi hlaseriwa ku fayiwa mafasitere. Kambe President wa ha tiyimisile ku yisa emahlweni na mavonelo ya yena yo aka madoroba ya manguva lawa. 2 years ago, I spoke about the dream of building new cities that will enable us to make a decisive break with apartheid special development. Many people laughed. Ku akiwa ka ndhawu ya mabindzu eLanseria ku yisa emahlweni. Ramaphosa u tlhele a simeka pfhumba ro maka doroba ra manguva lawa exikarhi ka swifundzankulu swa KwaZulu-Natal na Eastern Cape Airport Alfred. Ku timatima ka gezi swo hayisa emahlweni. Hambileswi President a nga vula leswaku Eskom yi le ku tirheni kahle eka ku ololoxa xiphiqo xo fambafamba ka gezi. Tano, tiko ri langutele swo tala kusuka ka mbulavulo wa President Ramaphosa loko a vulavula na tiko mundzuku. SABC yi langutele leswi mfumo wa yena wu nga swi fikelela eka lembe leri nga hundza. President. Ku lwisana na ntungu wa corona a ku ri swin'wana President Ramaphosa a swi rhangise emahlweni eka xivuko xakwe xa ku pfula palamende lembe leri nga hundza. A fanele a tirha na tintangha ta yena hi ntirho emisaveni ku hlanganisa switirhisiwa, naswona a rhange emahlweni eka matshalatshala ya nhlangano wa matiko ya Afrika AU ku kuma murhi wa nsawutiso ehenhla ka COVID-19. Tikonkulu Afrika a ri fanele ri tshembela eka mikwama ya murhi wa nsawutiso ya COVAX na Act Accelerator ku tiyisisa leswaku matiko lama ha hluvukaka eSub-Saharan Africa ya kuma murhi wa nsawutiso. Wish to thank our provinces for their level of preparedness for this massive undertaking that we are about to embark upon. In addition, we have secured 12 million vaccines from the COVAX facility. This will be complementing other vaccines that are available to South Africa through the African Union's Acquisition Task Team facility that we set up. Pfizer has committed 20 million vaccine doses, commencing with deliveries at the end of the first quarter. Kusukela nkarhi walowo swo tala se swi endlekile, kambe ntiyiso wa kona i ku tshama hi murhi wa nsawutiso kusuka eka matiko lama nga hluvuka na ku kala ku ringanana loko swi ta eka mphakelo wa murhi lowu swi le ku onheni ka matshalatshala ya ku lwisana na ntungu lowu. Eka nhlengeletano ya matiko ya G7, Afrika Dzonga va ringetile leswaku ku susiwa swipimelo swa vun'wini bya murhi wa nsawutiso leswaku ku hatlisiwa ku phakeriwa ka murhi lowu eka matiko lama ha hluvukaka. Madzolonga ya vutherorisi eCabo Delgado eMozambique hi xin'wana xa swiphiqo swa vuhlayiseki leswi Ramaphosa a faneleke ku veka tihlo. Masocha ya Dzonga wa Afrika kumbe SADC
va ha ri eCabo Delgado ku lwisa vapfulinganye. Hambiswiritano, ntlhontlho wa maAfrika Dzonga lava nga ku vileleni hi vahlampfa laha swi nga ha vanga ku tshwukiselana ka mahlo. Eka nkarhi lowu nga hundza, Afrika Dzonga a va fanele va tshembisa tikonkulu leswaku tiko a ri na rivengo ehenhla ka vahlampfa. South Africans are not xenophobic. South Africans are embracing, and we have been like that from time immemorial. Eka nhlengeletano ya AU leyi nga hundza, Afrika Dzonga va ve xiphemu xa huvo ya kurhula na vusirheleri ya nhlangano wa matiko ya Afrika. Vaaki va le KwaZulu-Natal va na mavonelo yo hambana mayelana na leswi va swi languteleke eka hungu ra murhangeri wa tiko mundzuku. Loko van'wana va langutele ku twa hi ta xiyimo xa ikhonomi, van'wana hi le tlhelo va ri a va ha ri na ntshembo eka mfumo wa African National Congress. Vanhu vo tala eKwaZulu-Natal va vulavula hi mintlhontlho ya ikhonomi leyi tiko ri nga langutana na yona. Small businesses can help the communities grow because people can employ more people. More people employed, I think, also helps lower the crime rate, you know. Van'wana va lava mfumo lowu endlaka swilo erivaleni. There's no coordination, there's no communication, there's no cohesiveness within the government because all we get are faces on TV giving us a load of stuff that isn't really worthy of a vote. Kambe vunyingi bya vaaki va lava ntsena leswaku vutomi bya vona bya siku ni siku byi olovisa hikuva mfumo wu tisa vukorhokeri lebyi enetisaka. Eka van'wana swa nkoka i swilo swo olova. We just want to be happy. As long as they keep the beaches open, we're happy.